Koliko god je našem Samiru Laliću bilo neobično da se prilagodi švedskom mentalitetu i običajima, još je teže bilo njegovoj sadašnjoj supruzi koja je došla iz Somalije. Mi se zovemo Anab Lalić Farah i Samir Lalić. Dolazimo iz grada Göteborg gdje živimo, radimo. Ja dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz grada Mostara. Živim kad sam u Bosni i Hercegovini, Mostaru i Sarajevu. Moja supruga dolazi iz Somalije i ona živi isto ovdje 15-17 godina. Imamo jednog sina koji se zove Said, 2,5 moje godine, ide u vrtić. Samir och jag träffades... smo se sasvim slučajno na jednom trgu i tako malo smo pričali, vidjeli smo da imamo zajedničke prijatelja neke i eto, sudma je tako htjela da se i sretnemo sa tim prijateljima kasnije i malo po malo, u početku je bilo malo čudno, ali sa vremenom je sve te barijere su ucale. Tako se rodila ljubav i ubrzo smo se za kojih 9 mjeseci uzeli. Malo u početku smo djelovali, kako da kažem, da ne kažem čudno. Malo je trebalo razbiti te barijere što se tiče familije i naših roditelja. Ali eto, ubrzo smo sve te probleme, ako mogu da slatke probleme, riješili i onda smo se uzeli u februaru 2008. När vi träffades... To što je privuklo kod mene, a meni kod nju, to je spontanost i skromnost kod nas oba dvoje i da nismo bili se nešto stidni, da smo mogli pričati slobodno neke stvari. Kaže da nisam bio stidan i tako da sam bio prilično otvoren, skroz otvoren, tako da nisam ništa. Isto tako i ona, sam se vrlo brzo uklopio u njen u tu konverzaciju, mislim, i brzo smo se našli, što se kaže riječima. Želim da dodam da malo olakšanje, odnosno veliko olakšanje je to što imamo istu religiju, pa smo mogli da pričamo neke stvari istim jezikom. Razlika u kulturi i tradiciji, međutim, oba dvoje smo bili već 15 godina u Švedskoj, tako da nam je švedska kultura i švedsko društvo nije strano. Det gick ju väldigt sådär fort att prata. Bili smo već 5 puta u Bosni, tako da smo rutinirani što se tiče posjeta. Nismo imali nekih specijalnih problema, možda malo djelujemo, recimo čudno u nečijim očima, ali mislim nismo. U Sarajevu smo dobro primljeni, u Mostaru isto, mada u Mostaru imam dosta kolega i kako radnih, tako vršnjaka, prijatelja i mojih Mostaraca, pa možda smo malo upadljiviji u Mostaru nego u Sarajevu. Izdvojio bi 2 anegdote, jedna je iz Blagaja i jedna je iz Dubrovnika. Kad smo bili u Blagaju, sreo sam jednog starog prijatelja i njegovog dedu koji su pili kafu. Blagajci inače poznati po mudrim izrekama, ali prije toga sam se čuo sa njim i vidio. Čuo sam se telefonom i on čuo da sam se oženio i pitao me preko telefona odakle ti je žena, ja sam rekao iz južnih krajeva. I kad smo došli dole, pojavili se, on je vidio mene i moju suprugu i bio začuđen i rekao mi je kako ja sam zamišljao da ti je žena iz južnih krajeva, to jest iz Čapljine ili Stoca ili Neuma, a ne iz južnog kontinenta. I onda sam se ja njegovom dedi počeo objašnjavati. Nešto je on pitao meni je li ti žena muslimanka i ja sam rekao jest i onda je on rekao hajde bogati sine neka je od našeg uha. To je ta anegdota koja je malo smiješna. A ima još jedna, još smješnija koja iz Dubrovnika. Šetali smo Stradunom i jedan dedo nas je
koji je prodavao tu lavandu na štandu, pitao nas je da kupimo lavande i vikao na nas: hajte stranci lavande, hajte stranci lavande. A ona ga je obilazila zato što je malo alergična na te mirise. I ja sam mu rekao: mi nismo stranci, mi smo naši. A on je rekao meni: pa gdje nađe tako mrčavu ženu? Ja sam mu rekao: pa na safariju.